Zamislite aktivan odmor sa decom bez ijedne brige. Ako vam to zvuči nespojivo, sigurno još niste otkrili Budimlija Resort. Ovo odmaralište nadomak Loznice pruža udobnost urbanog smeštaja i boravak u prirodi istovremeno. Ako ste od onih koji čitav dan mogu provesti uz bazen, popodneva u Budimliji možete upotpuniti akvabikom. A onima koji priželjkuju više akcije, nude se i različite pešačke ture kroz koje se upoznaju lepote prirode Lozničkog kraja. Najhrabrije mame mogu se pridružiti mališanima u igraonici na otvorenom, a mladi ljubitelji životinja radovaće se i prilici da jašu ponije. Ne vodite brigu ni o prehrani vaših malih avanturista, jer na švedskom stolu u Budimliji ima ponešto i za najizbirljivije. Vešti animatori svakodnevno spremaju nova iznenađenja za klince i klinceze koje roditeljima ostavljaju vreme za sopstveni odmor i razonodu. Zabavnim tematskim večerima pak mogu se pridružiti i svi oni koji su ostali deca u duši. Uverite se da za idealan odmor sa porodicom ne morate ići na more. Rezervišite svoju posetu Budimliji putem sajta Serbian Adventures.